स्पेशल ट्राक फुसनाम इंया हंके जों दिप्राहाव पलिटिकल खान्यानि केमनो सुदुगला ट्रक्सु हिट काहामगोन मारन सिने कारण abang senapa sapriku bertang pun selesai. आज जों सोलोंनि फैमानि आंहाय सोलोंजा 10,000 दिप्राहाव दङ आबोनि दाइने फायनायके अनेक हाजार दङ जोंहाय सोलोंजा जों नखरनि थां आगे सरन मासान जोरोमै मेयाब्ला हाजार पोस्ट दैरि फ्रि गै मा Illegal migrant push back. Behind the Tipra Afronian and I to go Romima Honey. Daddy immediate state government upon Samoma Tapane. State government to the our daddy Samoma Tapa Soba Kotor Choli. Omo Bisram Gonjo Lenglama Hati ni Ganawa Raja Songmuni Master Kamini Tik Buprawa. Ini nih jauh semua main nasi mutamo. Sini main nasi mungke illegal migrant orang dati naik goi. Romui rohana ni bagai, Romui rohaya ni bagai, seng baik tu tamangka civil society ro syarati prabonda kongani. Ini sih jora mana orang negara itu borok ini kasus lagi dong. Tini syarati prano motamuti Bisram Gonjo Sipajola district tongotabo gronde Dewan Bazar tongo kaisa, Golagati o kaisa, ya takajolabo tongnai na, hike tongo, hike tai sini master kami tongo. Ini bondone kitinggai lukurongno hai ke bahasa hapono sam sakai nong ini mesi sam lamu. Sengobo haste hapangno sengobo no sanani musungo. Illegal migrant orang dati romui nai rotugoi push backer honan bagai hike abon bagai special babe truck force namnani abo sudu Tipra state police simia Assam regiment CRPF BSF juthok babe bor kaisa committee khanani nangnai committee khawoi bo jagai illegal asroi nai tong abono rotugoi dati romui sobui tonani bagai detention ke mo mas namnai borok tino coba Omahan no ceng rakyat tawan sutung mau political demand ya. Oh demand ka tiprahani joto senior citizen tonglai rongni bagai nahar mung kotorma mau ekmatra buslikai jerobsiko. Oh buslikai meni pekak nai bu phang nai bulaing nai bedek nai. Mai asak ponchito o sobasoli nai. Ambulance rohoro se dud gari rohoro ke romdi force ni gari emergency apa orang seng lai dewi tongo. Anda waktu tahu kebo kiri orang ni civil society ni leader orang seng orang jatuh jonogon no, oh jaga tongo. Main ni ke civil society ni leader orang tongo orang.